Wait, Aya. Tell us about Tita Niña. Ate Mikay. I know the story. Okay. Tell us about Tita Niña. Come on. Quiet. Tell us about Tita Niña. Sige daw. So, namin sa gawas, sa door. Okay. Until na-walk over si Tita Niña. sa Ay nga siya, hi! Kumana na pagka sa pultahan. Aya, then next, Aya. What's next? Pagbangga sa puntahan, kay May kami duha na dancing si Tita Niña na na-open siya sa door. Daya na big bug na appear sa door. Lay down with the floor, kasi may ka-under sa mura. Down me sa floor dahil lay down ko. Then yun, ingan si Tita Niña, don't laugh at me at me, guys. Ana na yung gabay. Marana. Okay. Good night, ladies. Good night. Bye-bye. Turn off the lights.